Jou skryfboek, notas, errands. Hier is 'n bietjie papier hier voor. Skryf jy vir my stroombane. Okay, stroombane, circuits. Okay, goed. Let's go. So, ons het met stroombane begin in graad 10. In grade 10 we started where we saw that the potential difference or the volts is the work done per charge. The work done per charge. En ons moet onthou, dit is die potensiaal verskil, potential difference in volts. W is the work done in joules and Q is the charge in coulomb. So in Afrikaans het jy gehad potensiaal verskil in volts, arbeid in joules en die lading in coulomb. Okay, so that was, I think that was your first equation in grade 10. Then we also did current, oh no. Yes, nou moet ek myself net gou nie vaspraat die ene ding nie. Ja. Dis nie ek het alles my video oor die. Dis wat ek wil hê. Ja. Okay, dis die een wat ek soek. Okay. Ek voel hy's andersom, maar ek nee, dis reg. Okay, so obviously Q is again the charge that's moving. I is the current, in Afrikaans is stroom, in ampere, and T is the time in seconds, die tyd in sekondes. Okay? Goed, dan het ons gedoen die Ohm's wet, Ohm's law, and Ohm's law says that the potential difference across the conductor, die potentiaalverskil oor 'n geleier, is direk evenredig in die stroom in 'n geleier. Die potentiaalverskil in 'n geleier is direk evenredig oor 'n geleier, is direk evenredig in die stroom deur of in 'n geleier by 'n konstante temperatuur. Okay, so it says the potential difference across a conductor is directly proportional to the current through a conductor at a constant temperature. Okay, so that is, what is that? That is Ohm's law. And with that, the constant temperature means that it has a constant resistance, or constante weerstand. Constant temperature means constant resistance. And with that, we got two graphs. Ons het hierdie twee grafieke gehad, where you can either have volts versus current or current versus volts. Stroom teenoor, potentiaalverskil teenoor stroom of stroom teenoor potentiaalverskil. En vir albei vir 'n ohmiese geleier, for an ohmic conductor. 'n ohmiese geleier or an ohmic conductor, whatever. It will be a straight line. Maar as hulle vir jou 'n grafiek gee, if they give you a graph, and they do sometimes give a graph, then they are going to ask you to calculate the gradient. Hulle gaan vir jou vra om die gradiënt uit te werk van die grafiek. En hier moet jy net mooi kop hou, want hierdie twee se gradiënte gaan omgekeerdes wees van mekaar, né? Nee? In die eerste ene, hoe bereken ons nou die gradiënt, die verskil in y oor die verskil in x? In this graph, what do you have on your y-axis? It's a change in volts over the change in current, and that gives you the resistance. So in hierdie grafiek is die gradiënt die weerstand. Okay? En dan in die tweede ene, in this one, change in y over change in x. Hierdie is die verskil in I oor die verskil in volts. And you see that is just the inverse of that one. Hy is die omgekeerde van daai ene.
En dan beteken dit die gradiënt is 1 oor R. Yes? Okay. So then if they do ask you what is the resistance of the resistor, then you should know you can calculate the gradient, bereken die gradiënt, nou moet jy hom net gaan omswitch. Okay. Goed. Toe in graad 11, so hierdie is ook al begin van graad 11 werk, maar toe in graad 11 gaan jy aan na die verhittingseffek, in English the heating effect. And that is where you got to a few more formulas, where you have W is volts over, volts times charge, W is volts times current times the time, is current time, that's a key. That's a Q. And then you had power is work over time, or power is volts times current, or power is current squared times resistance, or power is volts squared over resistance. Okay, toe het ons daai formules na gekyk en hulle gaan uitwerk en gaan sê goed, wat is die arbeid, what is the work done, and remember work is done in joules. Or you had to go calculate that is, so this is work, in Afrikaans is dit arbeid. And this here is power, in Afrikaans is dit drywing. And power is measured in watts. Okay, so alles moet jy moet net gaan soos, o ja. Dis wat in jou kop moet aangaan. Jy het al hierdie goeders gesien in jou lewe. Okay, and then the last bit there is, if, especially in a multiple choice question, as hulle vir jou vra, hulle het 2 gloeilampies, they have 2 light bulbs, and they ask, how does the brightness of the one light bulb compare with the other light bulb? Hoe vergelyk die helderheid van die een gloeilamp met die ander gloeilamp? Dan vra hulle vir jou om drywing te gaan uitwerk. So power refers to the brightness of light bulbs, of die helderheid van gloeilampe. En dan die laaste ding wat jy in graad 11 gedoen het, is die koste van elektrisiteit, the cost of electricity. Now, they hardly ever ask that in matriek. Hulle vra dit regtig min in matriek, maar dalk is die jaar, who knows. So, when you have to calculate the cost, you are going to determine the kilowatts per hour. The kilowatts per hour, so that is called a unit. So a unit of electricity is a kilowatt per hour, and then you're going to multiply that with the cost of a unit. So as 'n eenheid R2.40 kos, dan gaan jy dit normaal met R2.40. En partykeer, dan gaan hulle vir jou sê, wat is nie die koste nie vir 'n dag nie, but all of this is happening for the month of June, vir Junie. Hoeveel dae het Junie? 30 dae. And then you have to calculate with the days. Multiply with the days or the months or the whatever. Okay, maar nie altyd nie. Dan het ons in graad 12 gekom by interne weerstand. We got to internal resistance. And that is where we said, okay, when you have to take your sandwiches to school en dan die toebroodjies op te deel en al jou periodes en, dan moet jy onthou jy moet 'n bietjie toebroodjies hou vir jou huis. You have to keep some of your sandwiches for home, because home is not always easy peasy. En toe het jou oom se wet verander na hierdie formule toe. Your Ohm's law changed to that formula, and in that formula, E stands for the EMF, in Afrikaans die EMK, elektromotoriese krag, electromotoric force, and wat is dit? That is the maximum potential difference over the poles of the battery when no current passes through it. So dis die maximum potential verskil oor die pole van die battery, wanneer geen stroom
daardeur vloei nie. Then I is obviously current, and capital R is, I call it the external resistance, die externe weerstand, and small r is the internal resistance. En dan baie keer is hier soos 'n 4-punt vraag oor nou sit hulle nog 'n skakelaar in, of hulle sit nog 'n gloeilamp in, or they remove a light bulb, or whatever, they change something to the circuit. How will this voltmeter reading change, or this ammeter reading change, or whatever? Dan is daar so 'n 4-punt vraag, en vir dit gaan jy dan van hier af hierdie inmaal, en dit is jou volts extern, en hierdie is jou volts intern, and that is called your lost volts, jou verlore volts. Nou jy kan jou voltmeter op geen manier inskakel dat hy daai verlore volts meet. You cannot put your voltmeter in any way that it measures that lost volts. Okay, that is called the lost volts. Dis asof dit gevanish het. Is daai VN die verlore volts? Ja, die verlore volts. So daar's 'n formule vir wat daarmee gepaard gaan. Dit is R is verlore volts oor stroom. R is the lost volts over current. That is another formula that you can use. En dan die laaste bietjie wat ek net wil vinnig vir jou wys hierso, is onthou, sê nou maar jy het nou 'n stroombaan hierso. Ek gaan nou net 'n baie eenvoudige stroombaan teken. Okay, so daar's 'n stroombaan. Then I just quickly want to walk with my mannetjies again. Okay, so hier loop ons mannetjies. Ons sien almal moet daardeur gaan. Everyone needs to pass through there. Then here the current, the charges split up there and there. And it depends on the size of the resistors, how they will split up. Okay, hulle gaan opsplit. En dan kom hulle hier en ons sien almal moet daardeur gaan. So the thing that I want to focus on here is through there, the total current passes through there. Die totale stroom gaan deur die battery. Dis iets wat jy moet onthou. En dan jou volts are going to split up into 3 and 3. Some of it is going to go there. Some of it is going to go there, and some of it is going to go to the internal resistance. Okay, so jou volts, jou toebroodjies, jou energie gaan in 3 moet verdeel word. And remember, in parallel, they are the same. Okay, so dit maak nie saak of hierdie 6 ohm en hierdie 20 ohm is nie. Okay, die volts, die energie by die twee kante is presies dieselfde. Dis die stroom wat gaan verskil, mannetjies wat gaan verskil. Okay, en dan die heel laaste ding wat ek gaan noem, is as ek 'n voltmeter hier oor het. If I have a voltmeter over the battery. If the circuit is closed, as die stroombaan toe is, soos hierso, dan lees daai voltmeter die volts extern. Okay, so dit lees hoeveel toebroodjies, how much energy sandwiches, whatever, is used in the external circuit. And if, let's say, you have a switch here, and if that switch is open, switch open, dan lees daai voltmeter the EMF. So if that switch is open, it measures the total volts that you actually have. Yes, almal onthou dit. Okay, great. Kom ons gaan na wat fout? Waar? Sorry. Kom ons gaan na die mock exam. Eerste. Paper 1, June 2025. En kom ons gaan gou eerste na vraag 1.10 op bladsy 7
page 7. Question 1.10. Nee. Die mock exam, jy speel die verkeerde vraag stel. Jy gee jy my nou 'n mini hartaanval. Ek is soos wat? Moes ons gedoen het? Nee, Reinhard. Dit is nie so ver agter met die werk nie. Okay. Goed, so bladsy 7 kan ek maar aangaan, is jy reg? Okay, so this I'm now at the mock exam paper 1 June 2025 en ek is by vraag 1.10 en dit is op bladsy 7. Okay. Dit sê daar: the diagram below shows an electric circuit with an internal resistance of R and the resistance of the external resistor as 2R. Okay, so kom ons gaan teken hom gou oor. Daai het ek vir R. En hierin is 2R. So, okay. And then so what is the ratio of, so wat is die verhouding, the ratio of power of internal resistance over power of external resistance? Hulle het net so in Engels van ons hierso gesê. Dus die power is mos Dryven. Sorry, daar gaan verseker 'n paar foute wees in die Afrikaans. Verseker. Okay. Okay. Goed. So nou gaan ons na daai drywing formule wat jy net 'n opsommingkie van gemaak het. Ek kan nie onthou of ek hier die datavelle, ja, die datavelle is hierby. So you can see the data sheets are attached at the back. So if you want to have a peek there, or I'm just going to write them down. So we have power is work over time, power is volt times current, power is current squared times resistance, power is V squared over R. Is ek reg met my formules? Ja. Okay. Goed. So nou wil hulle weet wat is die ratio tussen die twee. Nou wil ons eers gaan kyk watter een van hierdie formules gaan ons gebruik. Gaan ons eers gebruik met tyd? Ja. Nou, then we're not the one with time. Then secondly, what we see from this circuit is this is a series circuit. This is series stroom. Wat beteken the current through there, die stroom daardeur is dieselfde as die stroom hierdeur. It's the same as the current here. So the current is something that is constant. En ons wil baie graag as ons hierdie goeie doen, konstante sê wat ons kan uitkanselleer om minder veranderlike sê. To have less variables, we want to have things that we can keep constant. So dit is hoekom ek liewers gaan kyk na of hierdie formule of hierdie formule. Okay, so nie daai nie, why? Because I do not have time. One, not this one, because it doesn't have current in it. Why am I going with the current option? Want die stroom is oral dieselfde. Okay, dan watter een tussen hierdie twee gaan ek gebruik? Wel, watter ander inligting is gegee? They give me R and they give me 2R. And if you peek at the antwoorde, the answers, then ja, the options there, dan kan jy sien hulle gee net vir jou waardes daarso. So jy wil 'n paar goeders kan uitkanselleer met mekaar. Okay. Goed. So dis hoekom ek met R gaan, want hulle gee vir my daai R. Okay, nou sien ek klaar fout met hierdie vraag, maar ons gaan maar met hom. Okay, so I'm going with that. So the power for the small r is going to be I squared over R. 8 times R. Nee? Yes. And the power for the big R is going to be I squared times R.
Okay. So jy vra, wat was die fout wat hulle hierso gehad het? Wat hulle moes gesê het hierso vir jou is that resistance is 2 times small r. Can you see the fout is ook you see the mistake here? Because you have to compare these two things with one another. Okay, anders gaan die r nie uitkanselleer. Okay? So iets wat hulle moes vir jou gesê het is r and r is the same. So that means this thing here is 2 small r. Ja, vir hulle sê vir jou daarbo, die interne weerstand is hoofletter R, dan sê hulle die ander is hoofletter 2R, dan neem hulle aan jy aanvaar R is 'n verandering. Jo, maar die Engels is nie, die R is 'n klein letter R. Maar ons het hulle oor by ons is dit. Vertaal. Okay, so English to Afrikaans did say that het hulle hoofletter R vir albei gebruik. Ja, dit is vir R albei. Okay, so ag maar dit gaan baie op dit gaan nie gaan uitwerk. Okay, so this here we can change to 2R. In Afrikaans jy gaan nou net hoofletter R en 2 hoofletter R hê. Maar jy kan klein letter gebruik maar R. Okay? Goed, so die ratio gaan dan wees I kwadraat oor R, ag maal R oor I kwadraat 2R. Okay? Then I'm going to cancel out what I can, cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. So I am left with a half. En dan kyk jy na jou opsies en B is dan jou antwoord. Okay. Goed, dan gaan ons na so jy kan obviously loer na hierdie like say vra when you study, but like I said, this is my plan to go through these questions in the extra classes. Okay, to go through these question papers, maar jy kan voor die dit ook doen. Okay, go to page 14, question 9. Ja, moes dit moes al hersien in die eerste kwartaal? Ja, maar ek kan nie onthou. Ja. Seker. Ek voel ons het. Ek kan nie lading verstoor. Ek voel ons het. Dit ja waarskynlik. Ons het dit so lank terug. Julle sal laat ek nou alles betoon, maar ons sal dit hersien. Ons sal maar hersien moet doen. Okay. Vraag 9 op bladsy 14. Sal weer gaan check. Okay, kom ons kyk daar. Dit sê daar vir jou. The circuit diagram below shows a battery with an EMF of 120 volts, 92, and with an internal resistance of R. The reading on ammeter A1 is 1.2 and on ammeter A2 0.4. Afrikaans check net soos ek lees of die Afrikaans dieselfde is asseblief. Resistor R has a resistance larger than 80 ohms. Okay, goed. Groter as, maar is nie 80 nie. Nee. Wat? Die een is 80 en die ander is groter as 80. Hoe sê hy is groter? Sien. Okay. Goed, so ek gaan dit gaan oorteken. I'm going to redraw this for myself quickly. Hoe so ons weet daai eentjie is 80 en die ander is groter as 80. Ja. So hierin is groter as 80. Ek dink net daai eentjie is groter as 80. Okay. Right. Hier gaan ons met my mannetjies. Ek sien hierso gaan hulle opsplit. They're going to split up and I know they're not going to split up equally. Want hulle het vir my gesê hierdie ene, this one is bigger than 80. Okay, so I know the bigger current is going to pass through there and the smaller current is going to pass through there. But what I do know is the volts are the same. Dan kom hulle hier by mekaar en die totale stroom gaan daardeur. So ek maak vir myself 'n nota. The total current passes through there. Dan kyk ek na my volts. Okay. En ek weet my volts gaan in 2 deel. It's going to divide up into 2. Some of it is going to go to the parallel branch and some of it is going to go to the internal resistance. Party van dit gaan na die interne weerstand toe.
Dan gee hulle vir my ekstra inligting. They say this voltmeter reading is 120 volts. Okay. Now again, I have a problem with this question. Gaan ek gou vinnig check. Because at the beginning, do you see that in the question they say it shows a battery with an EMF of 120. Hulle sê vir my die EMK is 120 volts. So daai voltmeter dan met hulle gewys eintlik nie. Dit moet minder wees. Ja, daai Yeah. Because if I see it like this, if I look at this diagram like this, I see the diagram is closed. Which means this must be volts external. And the volts external is always smaller than 120. Or not 120, as the EMF. Okay. So ek wil net gou vinnig loer in die memo. Okay, so hoekom? Julle die memo is nie vol afgerol nie. Do you see that? Oh well, we're going to take it as it comes. Okay. Goed, so wat het ek vir julle gesê het? Okay, hulle gee nog 2 clues. They give another 2 clues. They tell us that this reading on A1 is 1.2 and on A2 is 0.4. En dit maak vir sin want ons weet die ander ene is groter. Okay, kom ons lees die vraag. Die eerste een sê, stel Ohm's wet in woorde. State Ohm's law in words. That is, the potential difference across the conductor is directly proportional to the current through the conductor at a constant temperature. Gaan dit wees in Afrikaans, die potentiaalverskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom deur die geleier by 'n konstante temperatuur. Okay? Then at question 9.2 they say, without a calculation, explain why the power output of R is smaller than the power output of the 80. So hulle wil weet, die drywing deur R, sê hulle vir jou, is kleiner as die drywing deur die 80. En die vraag is, hoekom? They say the power output of R is smaller than that of 80 and they ask why. Okay. Goed. So nou ons gaan nou power formules gaan kyk en weer elimination en bla 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 bla. En daarom gaan ek weer na hierdie formule toe gaan. Why? I'm going to look at this formula. The current is given and the resistance is not completely given, but it's given that this one is bigger. Okay? Nee, ek kan eintlik na 'n ander formule toe gaan. Okay. I will explain why I go to another formula. Want as jy hierna kyk, nou kan jy redeneer. You can start to argue and say, all right, I know this current is smaller than that one. Okay, so it means this one is smaller, but they told me this one is bigger. So the one is smaller and the other one is bigger, so it shouldn't be equal. So now kan jy hier on circles and circles and circles gaan. Remember what I said in the multiple choice. I said you want to keep something constant. Jy wil graag hê iets moet konstant wees sodat jy nie baie veranderlikes het nie. So nou gaan kyk ek na 'n ander formule. The other formula I'm going to look at is this one. As jy wil die 4 maal 1 Jy kan 4 maal 1. Okay. Okay. So, you look at anyone. Okay. Why do I want to look at the one with volts? Because they are in parallel with one another. They will have the same volts. Omdat hulle in parallel is met mekaar, gaan hulle dieselfde volts hê. So dit beteken ek kan hierdie ding uitkanselleer of ek kan hierdie ding uitkanselleer. Okay? So dit beteken drywing is of omgekeerd evenredig aan weerstand of drywing is direk evenredig aan stroom. And we can see there that the power of R smaller, but if you look at R, it has, if you look at this formula, it has a smaller current, so it will have a smaller power. Okay, 'n kleiner stroom, so ek 'n kleiner drywing, of as jy kyk na hier, kan jy sê, it stated that it has a bigger resistance. So if it has a bigger resistance, it will have a smaller power. Okay. Nou wil ek hê jy moet kyk vir my, hierdie vraag tel 2 punte. So enigiets meer as 1 punt. Anything
wat so is, describe whatever, it's more than one point, you have to refer to a formula. Kan julle sien ek het 'n formule gebruik om te justify where I get it from? So nou kies jy 'n formule. You stick with the formula, you can choose this one, or you can go to that. Okay, want jy het daai gekry vanuit dit. Okay, so dit hang nou af wat jy wou gedoen het. Kom ons sê ons gaan met hierdie ene. Okay, so I'm going to state power is directly proportional to the current, and A2 is smaller than A1, thus the power of R is smaller than the power of the AD. Okay. Moet ek vir iemand daai herhaal? Okay, please remember to ask. Okay, 9.3 sê hulle. Bereken die interne weerstand van R. The internal resistance R, and you see it counts 5 marks. So 5 punte hier beteken jy gaan 'n bietjie werk moet doen. Okay. Now you have two internal resistance formulas of where you find internal resistance. The one is this one. And the other one is this one. Wat ek nou vir jou gesê het. R is lost volts over current. Okay. Nou dit sê vir jou 5 punte. Okay, I'm just going to zoom out a bit. Let's do a check. Het ek die EMK? Ja. Given. Okay. Do I have the total current? Ja. Ja. Okay. Yes. Kom ons gee dit vir almal 'n oomblik om te dink. Ek het nie daar neergeskryf, but what was given was the current through there and the current through there. So together, that is the total current. Okay? So I have the total current. Do I have the total external resistance? Nee, ek weet nie. Can I calculate it? Because it counts 5 marks. So my thought tells me, you can find that. Okay? So kom ons check how we can calculate it. It's a bit of a path, so stick with me. With the help of this, you can get the total volts there. Resistance times current gives you volts. This volts is the same as this volts. If I have this volts and I have the current, I can calculate the resistance. And with that parallelogram, then I can calculate the total resistance. That's one route. The other route, ons kyk na hierdie formule. Let's look at this one. This is the question. Can we calculate the total current? Add them together, yeah. Lost volts. What is lost volts nou weer? Dis die EMF minus die externe volts. Do I have the EMF? Yes. Yeah. Can I calculate the external volts? Yes, I can. Okay. How do I calculate it? I multiply these two with each other. I have the external volts because this is the same as this. Okay. So jy kan enige een van die route gegaan het. En nog gaan 10 teen 1, ek kan nie nou dan ek maar gaan 10 teen 1 nog opsies wees. More paths and more and more and more and more. Okay? So don't stop with your route, but just start with a plan. Start with what do I have? Okay. So ek gaan met die tweede formule aan daardie kant. So ek gaan eers hê die totale stroom. The total current is 1.2 plus 0.4 gives me 1.6. Okay, so a check. Then I want the lost volts. So the lost volts will be the EMF minus the volts external. Okay, ek gebruik nou formules wat ek wil sê nie bestaan nie, they don't exist, but I want to fully explain because we don't have a memo. En wanneer jy nou terug gaan na hierdie toe, dat jy daarom weet waar ons alles vandaan gekry het. Okay, die EMK is 120. How do I calculate volts is current times resistance. Okay, so dit is 120 minus die stroom, nou waarna ek hierso gaan kyk, is I'm just going to look at this branch. Ek gaan net na daai takkie kyk.
wanneer ek hierdie waltz gaan uitwerk. Why? Because this waltz and this waltz is exactly the same. Okay, so ek kan enige takkie van hulle kyk. So hierso, ek gaan net 'n nota maak vir julle. Ek gaan waltz in parallel is dieselfde. Dit wil sê die waltz deur 80 is gelyk aan die waltz deur R. Okay, so I'm saying waltz in parallel is the same. Waltz in parallel is the same. So the waltz of the 80 is equal to the waltz through R. Okay, so daarom gaan ek hierso sê 1.2 maal met 80. Okay, en ek kry 24. Is die last waltz. Okay, so nou gaan ek sê R is last waltz oor stroom. So dit is 24 gedeel deur 1.6. En dit gee vir my 15 ohms. Yes? Okay. Any question says something I must repeat. Juffrou het my daar verloor. Kan juffrou net gou weer sê ek het nie gefokus nie. Enigiets. Enigiets. Okay. Okay. Goed, then 9.3.2. Sê hulle vir jou, bereken die waarde van R. Calculate the value of R. Now I'm just going to go back to my drawing here. Jy kan sien dit tel net 2 punte, so dit beteken easy peasy of jy het 'n inligting van die vorige ding gebruik of wat ook. Maar ons het nou gesê as jy geluister het, as jy this volts and this volts is the same. Ons het nou hierdie volts gaan bereken. So I have this volts, I have the current, so I can calculate the resistance. Okay? So ons het vir die vorige ene gesê daai volts, ek gaan hom net nou weer uit skryf. Is 1.2 maal met 80 is 80 96 is dit reg? Ja, 96. Okay. En dan gaan ek sê reg R is volts oor stroom. So 96 gedeel deur 0.4 en jy kry dit as kan ons dan so die vorige vraag daai gebruik het dit net gaan oorskry. Ja, heel. Moet ek dan hoef ek nie 'n formule op niks, ek kan net sê R is Roosevelt. Maar ek het die vorige vraag R is V oor E gaan bereken. Gaan skryf hom maar net weer. Ja. Tegnies behoort hulle vir jou die punte gee, maar jy weet nie hoe wakker is die persoon wat jou verwerk nie. Hierdie persoon weet jou wakker is hulle. Baie. Okay, goed. 9.4 sê jy. If the 80 ohm resistor is replaced with a resistor with a larger resistor value of 120, how will the reading on A1 be affected? Okay, so, wag, wat wil hulle doen? Hulle wil hierdie ding vat, verwyder, and then they want to replace it with something that gives you a reading of 120, and they ask, how will this be affected? Hoe sal dit verander? Okay, and then they ask, explain your answer fully, in 8.4 form, maar dit moet wees 9.4 form, maar never mind. And then it's 2 marks. Okay. Goed, nou dames en here, vra hulle nou nie helemaal die vraag wat ek wil hê hulle moet vra nie, maar dit is okay. Okay, jou eerste reaction is to say that it will decrease, right? Because the current is bigger, so that is why the volts will decrease, the current will decrease. Maar ek wil gou net 'n volle roete met jou loop. Okay? Kom ons kyk net gou vinnig hierson.
So I'm going to leave 9.4 open for a while. I quickly want to go to 9.5. Ek het vir jou gesê in graad 11, and I'm going to say this again. When they ask a question like this, you have 4 steps. Okay? Step number 1 is you ask, what happens to the total resistance in the circuit? Dan die volgende stap is what happens to the total current. And then the next step is going to be, according to this formula, what is happening, and then you're going to make your conclusion. Okay, nou ons gaan min of meer hierdie gebruik. Okay, maar kom ons doen hom van vooraf. Initially, we had an 80 and we figured out a 240 in parallel. Now, we have a 120 and a 240 in parallel. How will the total resistance change? Hoe gaan die totale weerstand verander? Minder word. Baie minder word. Okay, kom ons, so jy gaan nou nie dit hoef te doen in 'n toets nie, jy kan dit doen vir jouself, maar kom ons kyk net gou. Ons het oorspronklik gehad 1/80 plus 1/240. That gives you 4/240. And then you say that's 240/4 and that gives you 60. Okay, so dit was die totale externe weerstand, total external resistance in the first scenario. Okay, now, so that was there. Now, 1/R is 1/120 plus 1/240. So dis maal met 2, so dis 3/240. Is dit wragtig meer? Dis meer, dis 80. Want jy vir ons het nie nog 'n parallel kombinasie bygesit hier. Ons het nie parallelle kombinasie meer weerstand gemaak. Wag net gou, gee my net 'n oomblik. Ek wil dit nie glo nie. Wag net, gee my net so. 80, 146, dis wragtig so. Ons gaan uit. Ja, julle twee. Ag net gee laat ek net vir julle inneem vir 'n oomblik. Maar jy plus met jy plus. Is dit nog 'n breekpunt? So dit is nog 'n kombinasie. Ja. Okay. Anyway, but we proved it. So, the total, waar gaat ons nou heen? Hierso hiernatoe. So, the total resistance increased, which means the total current decreased. Hoekom kan ons dit sê? Want stroom is omgekeerd evenredig aan weerstand volgens Ohm se wet. Ohm's law is they inversely proportional to one another. Okay. En nou, ek het mos oorspronklik gesê, they're not asking the question that I want them to ask, because I knew we're going to stop there, because it's a current that's split up. If they ask something regarding volts, as hulle iets oor volts gevra het, dan sal jy verder gegaan het met daai stap. Okay, so if they ask something regarding volts, you would have looked at the third and the fourth step, the first step. Maar hulle het nou nie, hulle het net gestop by totale stroom, hoekom? Because it's the total current that splits up. Okay, so hierdie vrae, hierdie gebruik jy when they ask regarding voltmeters. Okay, maar hulle het nou dit gevra nie. So, aangesien, since they ask you, ek gaan net hier so teken, daar was A1, and the question was, what happens to the A1 reading? Well, first of all, the total current decreases, die totale stroom neem af, en dan die weerstand, die ratio nog, die verskil groter. So, a smaller current passes through there, because the total current is smaller, and then this resistance particular, because it's
and now is smaller. Moes ons altyd gesê het, juffrou, vir ons net gesê het, omdat daar meer weerstand is in daai stroom van die verhouding waar die stroom op veel min is. Moes jy albei maar gesê. Sien, ek weet nie, maar die ding vra tel 2 punte. En ek het nie die memmer stop hier, as jy kan sien. Goed, so ek dink 1 is sufficient. 1 antwoord. Okay, so ek wou nou iets vir julle gesê het. 9.4 total current, so the third bullet point I'm going to say so die stroom deur A1 is kleiner. Okay. So it says decrease. Ek wil net seker maak die memo is verkeerd afgerond nie. Okay. No, it stops at question 8. Anyway. Okay. Dan wil ek hê ons vorder baie goed julle. Dan wil ek hê ons moet gaan na die Junie eksamen toe, die June exam. Ja, ek gaan vroeg klaar maak, ek kan huis toe gaan en leer. En dan weer terug. Ja. Ons kan nog doen, dan kan ons aanhou werk tot laat julle moet gaan. Dan is er 3. Okay. Let's go to question 1.8. 1.8. So nou is ons by die herexamen. Ja. This is the May-June rewrite of 2025 paper 1. Dis wat ons nou is en ek is by vraag 1.8. Now you will see with these rewrite papers, okay, obviously they have done everything already, né? So jy gaan vrae heen wees wat jy nog nie gesien het nie. So as jy net op die heel laaste bladsy kyk van die chemie, dan sien jy goeders daar wat vir jou soos Grieks lyk en dit moet wat so nog nie gedoen nie. Okay. So vraag 1.8 sê vir jou. The circuit below was used in a practical investigation. The battery has an EMF of E and internal resistance R. Ignore the resistance of the connecting wires. Graphs K and L both below were obtained from the readings taken. Okay. So as ons sien daar het ons 'n stroombaan. Okay, paar dinge. Hierso sê hulle vir jou is V1. Okay. So what does that thing measure? If the circuit is open, it measures EMF. If the circuit is closed, it measures volts external. Then here you have something that you have seen before, maar ons het dit gebruik. Dit is 'n verstelbare weerstand. Variable resistor or a rheostat. En ek wil eintlik hierdie eksperiment met julle doen vir punte. Ons het dit 'n kwartaal tyd gehad, so ek gaan dit volgende keer doen. Anyway, 'n rheostat. Dan hierdie is vir 2. You see there's a switch. Sharp. Dan sien jy nou die twee grafieke, the two graphs. This is current, this is volts, this is graph K, and you have that one. And then you have graph L, volts versus current, and that is the graph. Okay. Goed, nou vra hulle. Which one of the combinations below correctly indicates the voltmeter readings taken to obtain graphs K and L? Okay, en dan sê jy V1, V2, V1, V2, V1, V2, V1, V2. Okay, so hulle sê nie vir jou een is verkeerd en een is reg. Hulle sê vir albei is reg. Okay,
Maar wat is die kombinasie? O, ek sien wat hulle gedoen het. Okay. Goed, so basis voltmeter lees ek V1, V2. Okay. Goed. Waar kan ek hierso begin? What does V1 measure? V1 is die eksterne volts. Of die eksterne weerstand. Hoe die hel kan 'n voltmeter eksterne weerstand? As jy die formule gebruik, dan stroom ons jouself gebruik. Nee, maar die voltmeter kan nie weerstand hê. My vraag is, wat meet die voltmeter? Wat meet? Ek het dit gesê, voordat ek rheostat geskryf het ek jou gesê wat meet hy? Of die EMK of die external volts. Okay, so it either measure the external volts or it measures the EMF. And what is EMF? Wat is EMK? Wat is EMK? The total volts when no current passes through the circuit. Okay? Ek dink dis die derde keer of die vierde keer wat ek dit vandag sê. Wat is die EMK? EMF? The total volts when no current passes through the circuit. Wanneer geen stroom deur die stroombaan gaan. Okay, en daar's my klou met V. Wanneer geen stroom daardeur gaan nie, dan is die lesing op hom die EMK. Okay? So wanneer geen die EMK kan nie 0 wees nie. So wanneer geen stroom daar is, dan is die EMK 0. So wanneer daar geen stroom daardeur gaan nie, dan het jy die EMK. Okay. Dit is nou of daar in die EMK by eksterne volts meet. As jy die stroom op, die switch oopmaak. Maar dit is nou toe. Dit is vir 'n klomp verskillende lesings gemeet, so dit hierdie ding te draai. Dit draai en 'n paar keer. Ja, oor en oor. So hierdie is klomp punte wat gepraat is en toe net. Okay. Goed. Sorry, ek wil net gou terug aan die vraag. Which one of the combinations below correctly indicates the voltmeter readings taken to obtain graphs K and L? Okay. So L is gemeet. Graph L, you got that value van V1 af. Nie VI nie, V1. Okay? So jy moes hierdie lesing gekry het deur V1. Hoekom? Want waar hierso as die switch oop is, dan wat gaan die lesing wees? 'n groot die grootste getal wat daar is. So when no current passes through it, wanneer geen stroom daardeur gaan nie, dan kry jy maximum volts. Hierso kry jy maximum volt wanneer die stroom hoe so groot is. Mooi sê. Okay? So kan jy ek wil hê julle moet mooi hoor hoe ek my antwoord het. Ek het myself gevra, wat lees hy? What does this read? It reads two things. Volts external and EMF. What is EMF? The volts, maximum volts, the hoë volts is when no current passes through it. So to take myself say, when no current passes through it, that's not maximum volts. When no current passes through it, maximum volts, yes. So this is completed. This graph here, this information was obtained by V1. Okay. Is jy met my? Okay. Goed, dan die volgende, the next one. Kom ons kyk, so my question is, what does V2 measure? Wat meet V2? Daar is spesifieke volts in daar. Hy meet die volts net deur hierdie. Is this the external volts, the total external volts, total external volts? Nee. Want dan moet dan oor die ene ook gaan. Okay? And then it would be outside, if this read that as well. So I put albei. Dan sou die selfde wees as V1. Then it would be the same as V1 when the current is passing through. Okay, want hierdie is saam external volts and this will be external volts when something is happening. Okay. Goed. Ek wil nou vir jou 'n vraag gevra het.
Is it possible for V1 to measure 0? Yeah. Is it possible for V1 to measure 0? Nee. Tegnies, ja. As jy stroom baie groot maak. Ja. Okay? So if you make this current very big, then this thing will go down until you reach 0, maar jy gaan nie eintlik nie, maar daar gaan altyd 'n bietjie weerstand wees in die middel. Maar dit gaan vir 'n open current. Sê weer? Ek gaan net vir 'n open current. As die stroom so groot is, dan net 'n open current, dan gaan jy verlies. Wait, ek is nou by die fancy voltmeter. Ja. Okay, so it is possible, but highly unlikely. Okay, and this graph must be obtained by a voltmeter that can measure 0. Want die grafiek is letterlik hierdie kinders het die eksperiment gedoen en toe punte gaan plot. So hulle moes by 0 kon begin het. So it's not possible that this thing can get to a 0. Is dit moontlik dat hierdie ding by 0 kan kom? Ja, as die stroom aanhou is. If the switch is open, dan gaan hierdie ding mos nou geen volts vat nie. Nothing, it's not going to take any sandwiches. Okay? Then this voltmeter reading will be 0. So when the switch is open, no current 0, then the volts will be 0. You know? Okay, so this graph was obtained by V2. Okay, so die antwoord is wat C. Sê weer? Ek raai. Nee, jy gaan hom nie raai nie. Nou weet jy dit. Ja, nou weet ek dit. Jy kan maar die ding is hulle vra nooit daai presies sê hoor. Maar ek moet vir jou sê dis die moeilikste een wat ek al gesien het in 'n rukkie. Dit is nog ons baie moeilik. Kyk hulle het my verskriklik net mekaar gemaak met al daai vee en jy probeer raai dat sê. Ja, maar dis hoekom jy kan sien ek het na die opsies gekyk om net te begin nie. Ek het gekyk en ek gesien aan. Dis my raai game. Hæ? Dis my raai game. Nee, ons sien dan raak ek sommer self. Okay, so ek wil dit gou vinnig vir jou sê. Because remember they can ask a question like this. Hulle is meer as wel. Ons het nou nog nie die eksperiment gedoen nie. En ek wil die eksperiment met julle doen. So ons kan dit al doen vir punte nou. En eksamen. Nee, eksamen? Nee, nie eksamen. Okay. Goed, so wat het jy nou vir gesê? Okay, so luister nou mooi, wat het ek myself gevra? I said, okay, I didn't start with the graphs, I started with the diagram. En ek het myself gevra, what does this read? Okay, so wat lees hy? En toe het ek vir myself gesê, okay goed, hy lees die EMK, hy lees die EMF, what's the definition of an EMF? Because the definition describes the concept. Okay, and to say, oh, it's maximum voltage, the word voltage is when the current is 0 into the contact. Stroom 0, not maximum, stroom 0, maximum yes. So this one could be read by D1. And to gaan ek na hierdie net sê dat. Is it possible for this reading to be 0? Okay, and to dit uitgefigure dit kan. Is it possible that this thing can be 0? So ek het 'n yes, when the switch is open. So, wat ek wou sê, so I asked myself a starting point. Ek het 'n punt gevat. Current 0, volts 0. Kan ek daar begin? Okay. Alright, kom ons gaan na die vraag toe. Page 14. Jy vra nie maar vraag nie, dit is die game staan. Ja. Okay. Good. Question 8. It says there, in the diagram below, the battery has an EMF of 24 volts. Hello? 2 what? Well, okay.
EMF of 24 and an internal resistance of 0.3. The light bulb L has a resistance of 9.5 and R has an unknown resistance. Ignore the resistance of the wise. Okay, goed. Is julle besig om oor te teken? Pleasure. Wanneer? Waar is de light bulb? O, wacht. Kom met op. Kijk. Goed, jy sal sien, ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar elke keer as ek 'n stroombaan teken, then I leave out the voltmeters with my initial color. I take another color. Okay. Dis nie nog 'n stroombaan. Okay. So hierdie ene is die voltmeter. Dan this one is called S1, this one is called S2. And then I have another piece of information. This is 24. Hierdie is 0.3. Hulle sê vir my hierdie is 9.5 ohm. Hy's L 13 9 V. En ek dink dis al die inligting wat hulle vir my gee, né? Nee? Ja. Okay. Dan is ek nog nie klaar nie. Nou gaan ek highlight. Hier gaan my mannetjies. Wat lees A2? A2 lees die totale stroom. It measures the total current. Dan gaan ek hier deur. Ek sien deur R gaan die totale stroom. Dan kom ek hier en ek sien my stroombaan split in 2. It divides up into 2. Okay, but it's inception. Because here, it splits up into 2 again. Okay, dan hierso kom hulle by mekaar, hierso kom hulle by mekaar, en die totale stroom gaan daar deur, en 'n reminder dat die totale stroom gaan deur die interne weerstand. The total current goes through the internal resistance. Okay. Dan het ek my toebroodjies, my energy, 24 sandwiches. And that's going to split up into 2. It's going to go to 3. Sorry. It's going to go to this resistance here. It's going to go to the parallel combinations. And it's going to go to the internal resistance. Okay, let's zoom in on the parallel combinations. Ek weet hierdie ene and this collectively have the same volts. Kom ons zoom in by hierdie ene. Is the volts that was here going to split up? Nee, maar dat is net een ding. Is the volts that going to go here going to split up? Nee, maar dat is net een ding. I gaan net gou to check my redenasie. Wat is redenasie in Engels? Huh? To check my nee. Anyway. Argument. To check my argument, I'm going to use that. I'm going to say, kom ons sê 20. 20 goes here. Okay? So technically it's going to split up into 3, let's just check. If I choose to go to the top branch with my 20 sandwiches, here I have 20, here I have 0, because I'm going back home. Okay, so in this branch I use 20. If I choose to go to this branch, here I have 20, here I'm not using it there, I'm not using it there, I'm only using it here. So afterwards I have 0, and go back home. And if I choose to go here, 20, 0, because I'm going back home.
So hierdie tak en hierdie tak en hierdie tak het almal presies dieselfde volts. Exactly the same volts because there's only one thing that uses volts in there. Okay. Goed. Nou gaan ons na die eerste vraag. Hulle sê daar vir jou by vraag 8.1 stel Ohm se wet in woorde. The potential difference across the conductor is directly proportional to the current through the conductor at a constant temperature. Die potentiaalverskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in 'n geleier deur die geleier by konstante temperatuur. Dan vra hulle vir jou, hulle sê when both switches are closed. Okay, haleluja, alles is soos wat ons hom gelees het. Then the reading on A1 is 0.8. The reading on A1 is 0.8. Okay. En dan vra hulle vir jou by 8.2.1 calculate the current through light bulb L en jy sien dit tel 3 punte. The current through light bulb L en jy sien counts 3 marks. Okay, so dit kan nie te moeilik wees nie. Hulle soek die stroom daardeur. Okay, let's check. Do I have the volts through that? Okay, I don't have it, maar ek het nou net toe my stroombaan beskou, when I took the time and considered my diagram, I saw that these two volts are the same. En hier is nou net vir my inligting gegee. Letterlik net bo die vraag was extra inligting. Use that information for the next question. Hoekom het hulle inligting daarvan gegee? Because if I have the current and the resistance, I can calculate the volts. And this volts is the same as this volts. Now I have the volts, I have the resistance, then I can calculate the current. Sharp? Yeah? Okay, so ek gaan net gou hier gaan ek sê first I'm going to look at A1 or wherever that is. The volts is current times resistance 0.8 maal met 13. Geef jou 10.4 volts. Okay, and remember I'm being very thorough now because we don't have the memo. Okay, so jy gaan nie, jy hoef nie alles hier te skryf net ietsie. But the volts through, I'm going to say, no, let's say the volts of 13 is the volts through L. Okay, so dis dieselfde. So nou gaan ek kyk na light bulb L. En wat vir hulle stroom? Stroom is volts oor weerstand. Dit is 10.4, die weerstand is 9.5 en jy kry dit om te wees 1,0947 ampere. Wat is daai V13 is my? Nee, ek het letterlik maar net gesê. Ja, weet jy, maar ons weet dit mos so jy moet dit sê. Jy hoef dit te sê. Jy moet sê as dit Okay. Then they ask you, what is the reading? 8.2.2. Hulle vra jou, wat is die lesing op A2? Okay, so ek gaan net gou vinnig weer op. Waar die hel is A2? Daar is A2. Okay, so what they're asking, and when I considered my diagram, I made a note. They ask you, what is your total current? Okay, nou in wetenskap, die vrae volg op mekaar. So I have to use my previous calculations. Ek het die stroom daardeur. If I can get the current through that, I can add them all together and that is the total current. Okay? So I have that. Kan ek hierdie se stroom gaan uitwerk? Ja, ek kan. Want ek weet hierdie volts is dieselfde as hierdie volts. So if I have this volts, I have the resistance, I can calculate the current and then I add them together. Yes? Ja. Okay. So ek gaan eers deur die 9 ohm takkie kyk. Stroom is volts oor weerstand. Wat het ons gesê is die volts? 10.4. 10.4 oor 9. 1.1556
And then the total current will be 0.8 plus 1.0947 plus 1.1556. En dit geef jou 3,05 ampere. Ja? Okay. En nou vir 'n volle 5 punte. Vra hulle vir jou. Calculate the resistance of resistor R. Resistance of resistor R. Okay, so ek gaan 'n opname prentjie toe. Waar vra hulle? Hierso vra hulle. Okay. Goed. Nou sien ek dit al 5 punte. So 5 marks means I must focus. Daar gaan 'n bietjie werk gedoen moet word. Okay. Wat het ek sover uitgewerk? Ek sien, ek het 'n nota gemaak, die totale stroom gaan daardeur. Het ek nou net die totale stroom gaan uitwerk? Ja, jy gebruik dit. Hierdie totale stroom was gewees 3,05 ampere. So I have the total current. Check. Okay. Nou, het ek die volts wat soontoe gaan? Nee. Okay. So jy kan hierdie som nou op 2 maniere doen. Okay, you can do this in 2 ways. Kan ek maar weggaan hierso. Okay. Die een manier is met hierdie formule. Wat se vraag is hierdie? 8.2.3. Die een manier is met hierdie formule. Okay? Want was the EMF given? Yes, 24. The total current we just calculated as 0.5. The R was given as 0.3. Nee? Dan gaan ek die totale eksterne weerstand kan gaan uitwerk. But the total external resistance is the resistance in series, which is the unknown resistor, plus the resistance in parallel. Het ek die parallelle goeders, dis 9.5, 13 en 9. Ag jene, 13 en 9. Okay, so that is one way which you can determine it. Yes? Okay, of die ander manier is jy kan sê, I know the EMF is the volts external plus the volts internal. And how do I determine that? Hoe baie wil ek hier uitskryf? Plus I times R. Okay. Het ek die EMK? Do I have the EMF? Yes. Do I have the total current? Yes. Do I have the small r? Yes. Okay. Dan kan ek volts extern gaan uitwerk. And this volts external will be the volts that goes to the series plus the volts that goes to the parallel. Onthou ons het gesê hierso, volts external, that's the internal volts. So it's that one plus that one. Do I know this volts? Ja, onthou ons het gesê hy is wat? Wat is die volts? 10.4. Okay, so I know the volts that goes here is 10.4. So if I calculate the volts that goes there, if I have that, then I can subtract it from 24 to get the volts that goes there. Okay, so dan kan ek gaan uitwerk wat is die volts wat na serie toe gaan en dan kan ek hier die formule gebruik en dan ek use that formula. So daar's 2 roetes wat jy kan gaan. As jy met my. En onthou, hierdie is nou al die derde vraag wat ons met jou fout merk. We work with your mistake from one question to the next, So asseblief help die persoon wat merk, dat ek kan volg wat jy doen. Okay, so sê vir my, ek kyk nou hierna. Okay. Let's see, who votes for option 1? Option 1. Option 1, who votes for that? Hands up.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dis die meerderheid. Goed, so option 1 gaan ons hierna toe gaan. The EMF is 24. The total current you calculated as 3.05. R wil ek gaan uitwerk en hierdie is 0.3. En natuurlik kon jy nou alles eintlik in een som gedoen het as jy sou wou. Maar jy hoef nie. Gee vir jou 7,5682. Het jy hom gedoen so? Ja. Is daai al die weerstand binne waarheid? Ja, alles. So groot R en al die weerstand. Ja. En klein R is die weerstand binne daai klein blok. Ja. Okay. Goed, as ek nou kyk na R parallel. Is nie 0,889. Ek het hierdie 2, ek het dit ingehou in my sakrekenaar. So jy hoor nie verstoor. Dit is 9.5 plus 1/13 plus 1/9. Ek gaan hierdie nou wragtig nie my kop doen nie. Kan mens mag mos eers die een gaan uitwerk het en dan soos apart soos in die twee somme dit. Ja. Ja, ek het nou myself in mekaar gevind. Dis eintlik wat ek wil. Okay, ek kry 3,4095. Cloney, did you do it or are you just saying yeah? Okay, so that is the total parallel resistance. En weer eens, ek skryf nou baie volledig alles uit. So R series is R totaal minus R parallel. So 7,5682 minus 3,4095. 4.1587. Yes, Cloney, because you did it. Is al grasie met dit goed mos jou. Ja, seker. Okay, nou graad 12s. In this option and in this option, they will be marking with your mistake to a degree. Okay, what is that degree? If you knew you had to subtract, jy weet jy moes gaan minus het, dan jy die ergens monsters aan die haal. Show that subtraction. The fact that you show it, you get a mark. Okay, so alhoewel dit 'n maklike minus som is en jy eintlik nie die minus hoef te wys nie. As jy dit wys, dan kry jy jou punt, jou metfout punt. Waar is nog die metfout? So kyk as jy die parallel jou gelyk het. Actually nie. Well, hierso obviously as jy verkeerde waarde sê van we have the wrong value from the previous question and we substitute it in there, they'll work with your mistake there. Okay. Daar's 2 metfoutpunte daar. Wat uit dit 5 uit, spaar. Okay. Then they say there switch S2 is now opened. Waar is S2? Daar is hy. S2 is opened while S1 remains closed. Okay. Goed, so wat hulle basically vir jou sê is jy delete hierdie hele ding. Gone is hy. Okay. So wat ons het, what we now have is this and this. Okay, so ons sê 'n parallelle stroomman, maar hulle het nou een takkie weggevat. They removed one branch. Now they ask, how will this affect the reading on A2? Waar die hel is A2? Daar's hy. So they're asking, how will that affect the total current? Choose from increase, decrease, or remains the same and give a reason. Okay, so ons het nou gesien, we saw, wat wil ek doen? Ek gaan net gou vinnig, sorry, ek wil net gou vinnig hierdie ding copy.
Want ek wil daarby teken. Okay. Alright. So we removed this whole branch. They ask increase, decrease, or remains the same. And before we answer that, I'm just going to go to my redenasie argument. Okay, ek het jou gesê, die eerste ding waarna jy gaan kyk is totale weerstand. En dan kyk jy na totale stroom en dan na bla 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 bla. And this question here is regarding current, so I'm going to stop at current. When we removed, Reinhard, when we removed this branch, sit hom uitgehaal. What happened with the total resistance? So when we removed it, your initial thought is you want to say you remove your resistance decrease. Okay? Maar onthou, jy het voorheen gehad, previously you had the total parallel is 1, blah 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 blah, was 3 goed, and then we got that to be 3.4. Right? But now we only have 2 things. Now we have 1 over 9.5 plus 1 over 9. Okay? En as jy hom vinnig gaan uitwerk, kry jy 4.6. Okay? So your total resistance increases. Jou totale weerstand het toegeneem. En volgens Ohm's wet, according to Ohm's law, the current is inversely proportional to resistance, which means the total resistance had to decrease. So hulle vra vir jou wat het met A2 gebeur? A2 het afgeneem, decrease. Sis. Okay, dan vra hulle vir jou by 8.4. How will the brightness of light bulb L be affected? How will the brightness of light bulb L be affected? Choose from increase, decrease, explain your answer en tel 4 punte. So jy weet hier is 'n bietjie verduideliking wat moet plaasvind. Okay? Ek dink hier is die 4de keer want ons gaan praat oor helderheid, brightness. Okay? So hoe die light bulb L daar sy? Hulle vra oor sy brightness. Brightness is gelinkt met power, drywer. Okay? So, ek gaan net gou hier na power toe gaan. Power is volts over time, volts times current, current squared times resistance, volts squared over resistance. Okay? Weer eens, I want to see, or I want to get a formula where something remained constant. Wat moet constant bly? Van die een scenario na die volgende scenario. Okay? Where the switch was closed to where the switch was open. What remained the same? The resistance remained the same. Die light bulb het nie verander nie. Sy stroom het verander, sy volts het verander. Hoekom is die volts verander? Want ons interne weerstand wat maak die stroom blablabla. So stroom en volts het verander, maar die weerstand, the light bulb, we didn't change the light bulb. So that is why I want to look at one of these two formulas. Which one specifically? The previous question was regarding current, stroom. Okay? Ons het gesien, we saw that the total current decreased. So it means the current that actually passes through there also decreased. Nee, because there's less to go through there. Is julle met my? So the totale stroom is minder, so die stroom daardeur gaan ook moet minder wees. Jo, maar ek weet ook nie nou nie. Hoekom stop ek? Hoekom weet ek nie? Van die verhouding van die stroom. Because previously, the current had to divide by 3. Now it divides by 2. Previously, this one was 13. Okay, it's a big resistance. So, oh, nou het ek die stroom gaan doen, maar ek wil nie. Ek
ek het die stroom hier so juffrou wat cool. Die stroom is nou 2,64 die totale stroom. Maak dit makliker om uit te werk. Wat is die stroom nou idee? Want dit is 'n vraag geweest. Kyk gou. Die stroom oorspronklik was 1,1 geweest. Nou is die totale stroom as jy moet uithaal 2,6 as jy dit nou in die verhouding wil gaan. Ja, maar wat ek sê. Okay, gaan doen jy gou daai. Ek wil net gou vinnig kyk. If we look at volts. The volts, because the total current decreases, the volts external decreases. Which means the volts going to the parallel combination decreases. Soos die volts het minder gaan. So either way gaan dit minder gaan. Reinhard, het jy dit gaan uitwerk? Ek is nog besig juffrou die 9 die minder gaan mos deur die gloeilamp gaan. Ja, soos 9 op. Ja. 5 maal 2.4. Ek het dan 1,28. En dit was nou net 1,1. 1,28 die groter stroom. Ja, ek knert sien. So die helderheid gaan Helderheid gaan toeneem. Ja, sien dit is. En ek wil gou aan die ander kant toe redeneer. Ek wil gou sê dat as jy hierna kyk, okay, dan gaan nou baie vinnig praat. Hier is walts ekstern, dit is walts intern. So die EMK dieselfde gebly, omdat die stroom afgeneem het, beteken dit die walts intern het, ek het nou nog verkeerd gepraat, afgeneem. Wat beteken die walts ekstern het toegeneem? Die stroom het afgeneem, nee? Stroom het afgeneem, so daar het afgeneem, wat beteken die walts ekstern moes toegeneem het. Wat beteken, daar gaan nou 'n groter walts na hom toe. Daar gaan 'n groter walts soontoe gaan en daar gaan 'n groter walts. Daar gaan 'n kleiner walts soontoe gaan en 'n groter walts soontoe gaan. Ja, so hy het meer walts, sy walts gaan meer wees, so sy helderheid gaan meer wees. Ha! Maar die stroom Is ook meer, so die helderheid is meer. So dit in twee maniere bevestig. so hy word helder. Hy word helderder. Al word die stroom die totale stroom. Yes. Maar die stroom deel word ook meer. Hoe kan so 'n Ja. verhouding gaan bepaal? 'n 9 plus 9.5 gee vir jou 18.5. En dan het jy 9 oor 18.5 en die 9.5 oor 18.5. Okay. Alright. Now, what I think is, I think they wanted you to go with this explanation. Okay? Want hulle het dit nog nie gevra nie, hulle vra dit elke jaar. Okay. So, I'm going to go to this formula. Okay, so I want to look at the volts that goes there. Now, voorheen, previously, we had the volts that goes there to be... Hoeveel was it? 10,4. Ja, 10.4 nee. 10.4. Now, in this calculation, or in this formula, we didn't change the batteries, right? So the EMF is constant. We didn't remove a battery, we removed a resistor. EMF is constant. The volts, I want to say let's say the volts internal or the lost volts decreased. Hoekom het dit afgeneem? Want volts is stroomhaal met weerstand. So in the previous question, we got that the total current decreased. If the total current decreases, that remained constant. The lost volts had to decrease. So die totale stroom het afgeneem. As die totale stroom, maar die battery het nie verander nie. So die verlore volts moes afgeneem. Okay? So if this thing here stayed the same, this thing decreases, then it means the volts external had to increase because they need to cancel each other out to remain constant. Okay? So dit beteken volts external increased. Okay. Maar nou kan ek nie net van daar af gaan en sê, o, okay, so volts het meer geword, so squared driving is meer nie. Hoekom kan ek nie dit doen nie? Why can I not just go from there to there? Because the external volts goes to two places. The external volts gaan na twee plekke toe. So I must first figure out how much goes there, and then I can see how much goes to my parallel combination. Okay? So,
the volts that goes to, is die dingsnaam R. R is current times resistance. Nee, R is that unknown resistor there. That one there. Okay, so the volt that goes to that unknown resistor R is current times resistance. Did the resistance change? Het die weerstand verander? Nee. Het die stroom verander? Ja. The total current decreased. So since the total current decreased, the resistance remained the same. The volts that goes to that unknown resistor decreased. Okay, so hierso kan ek sê, dit wil sê die volts wat na R toe gaan het afgeneem. The volts that went to R decreased. So that means the volt that goes to the parallel had to increase. Hoekom? Want volts external is volts van na R plus volts parallel. So since that thing increased and that thing decreased, this thing had to increase a lot. Okay. En nou kan ek na my formule toe gaan. Nou kan ek sê, okay, if I look at this formula, since the volts of my parallel increased and the light bulb remained the same, the brightness had to increase. So dit wil sê power increased, which means the brightness increased. Nou ek dink die persoon wat hierdie vraag opgestel het was rude, want dit is 'n baie moeilike vraag. But they are allowed to ask that. Okay, sorry julle, ek weet dit is nou amper aan 2 ure en julle konsentrasie is in die minusse, maar laaste vraag. The letters A to F represent different quantities in the circuit, as shown in the table below. Wat is A? A is die volts oor die battery, B is die interne weerstand van die battery, C is die stroom deur A1, D is die stroom deur A2, E is die weerstand van R en F is die potentiaalverskil oor die 9 ohm weerstand. Switch S1 is now opened while S2 is closed. Okay, terug na my prentjie. This one is opened. This one is closed. Dit maak nie saak nie. This one is open. The whole circuit is open. Alles is oop. Alles is oop. Okay, so this one is open. Now they ask, write down the letters of the quantities that will now be equal to 0. Okay, what will be equal to 0? Jy sien dit al 3 punte. So ons dink as 3. Maar hulle kan root wees, of kan 4 wees, of kan 2 wees, we don't know. Okay, so kom ons kyk gou. Wat het hulle gesê is A? A is the voltage across the battery. Ag jene. Gaan hy 0 wees? It will not be 0, it will give you the EMF. So dis nie A nie, not A. B, the internal resistance of the battery. Die interne weerstand bly die interne weerstand. Nee, hy het nog steeds waarde, soos nie hy nie. B, the current in A1. Definitief gaan hy 0 wees, want daar gaan geen hoofstroom wees nie. There will be no big current, so there will be no current. So our first letter that we write down is C. Then they say the current in A2. The current in A2. Obviously also 0 because there's no current through the circuit. So D is our next letter. E, the resistance of resistor R. A resistor stays a resistor. Okay, jy gaan nie sy weerstand verander nie. So it's not E. F, the potential difference here. Obviously, if there's no current, then it's not going to use any sandwiches here. So that reading will also be 0. So it will be F. Het julle geskryf? C, D en F. Jy's rude. So is toch gepraat nie, George? Maar as jy kom met die skryf. Sal jy gooi met iets?